чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад. гузориши хабарнигорони мо. ҳар амали хайрхоҳонае ки имрӯзҳо нисбат ба табақаи ниёзманди ҷомеа анҷом дода мешавад, аз хислатҳои неки инсондӯстона ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо мегиранд. корвони мошинҳои пурбор ки шумораашон 40 ададро ташкил менамояд, субҳи имрӯз бо кӯмакҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми водии Рашт ба роҳ баромаданд. ронандагон ин мошинҳои пурбор масъулиятеро бар дӯш доранд ки иҷро намуданаш барояшон боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст. дар ин баробар ронандагони дигар савори мошинҳои пурбор бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ифтихор аз давлату давлатдорӣ кӯмакҳои пешвои муаззами миллатро ки баҳри тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавирус COVID-19 нигаронида шудаанд ба табибон ва дигар кормандони соҳаи тандурустии ноҳияҳои минтақаи Рашт бурда мерасонанд. ин кӯмакҳои инсондӯстона иборат аз маводи доруворӣ ва хӯрокворӣ ба шахсони мубталои бемории вируси нав ва табибони шаҳру ноҳияҳои Файзобод, Роғун, Нуробод, Рашт, Лахш, Тоҷикобод ва Сангор дастрас карда мешаванд. кӯмакҳои хайриявӣ 350 тонна маводи хӯрокворӣ ба маблағи 1.5 миллион сомонӣ ва ба маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ маводи доруворию лавозимоти тиббӣ мебошад. дар маҷмӯъ кӯмакҳои пешвои муаззами миллат ба шаҳру ноҳияҳои водии Рашт маблағи умумӣ беш аз 2.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. ба муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои Файзобод, Роғун, Нуробод, Рашт, Лахш, Тоҷикобод ва Сангор лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла маводи доруворӣ дар ин шабу рӯз ба он эҳтиёҷ зиёд буда, либосҳои махсуси тиббӣ, дастпӯшакҳои тиббӣ, ниқобҳои махсуси ҳимояткунанда, айнакҳои ҳимояткунандаи тиббӣ ва ниқобҳои тиббӣ дастрас мегардад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо баҳри рафъи мушкилии бемории сироятии COVID-19 дар мамлакат хусусан таъминоти муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бо доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, дастгирию кӯмаки моддию маънавии табибону беморон тамоми тадбирҳои заруриро андешида дар шакли кӯмак ба тамоми муассисаҳои тандурустии мамлакат маводи доруворию лавозимоти тиббӣ ва маҳсулоти хӯрокворӣ дастрас менамоянд. қобили тазаккур аст ки роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат дар ягон шароит ва давру замон мардуми хешро дар канор нагузоштааст ва дар ин шабу рӯзҳо мунтазам барои дастгирию кӯмаки бевоситаи кормандони соҳаи тиб ва беморон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.
дар пайравӣ ва ташаббус ба ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади дастгирии кормандони соҳаи тандурустӣ, инчунин пешгирӣ аз панҷшавии бемориҳои сироятӣ, махсусан коронавируси нави COVID-19, ширкати ватании Авесто гурӯҳ бо ҳисси баланди меҳанпарастӣ ва садоқат ба арзишҳои умумии инсонӣ ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе ба миқдори зиёд маводи доруворӣ кӯмак намуд. Ин ширкати ватанӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатӣ дар муддати кӯтоҳ маротибаи сеюм аст, ки лавозимоти тиббӣ ва маводи доруворӣ ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе кӯмак менамояд. гузориши хабарнигорони мо. با پیروی از تشبث و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که پیوسته با مقصد دستگیری کارمندان ساحه تندرستی و بیماران، اینچنین به خاطر پیشگیری از پنجشوی بیماری سیرویتی کرونا انجام داده می شوند و در دایره توجه و دستگیری های منتظم رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، شرکت وطنی اوستا گروه با حس بلند میهنپرستی و صداقت به ارزش های عمومی انسانی اقدام های بشردوستانه خود را ادامه می دهد. با مقصد پیشگیری پنجشوی بیماری های سیرویتی و معالجه گرفتاران بیماری کرونا از جانب دولت و حکومت مملکت به طور دائمی تدبیرهای ضروری و فوری عملی کرده می شود. ساحه تندرستی یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. رشد سالمی اهالی، دستگیری کارمندان ساحه تندرستی در مرکز توجه رهبری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان قرار دارد. امروزها در پاندمی کووید 19 از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کمک ها به مردم تاجیکستان و تامین داروری به طبیبان برای بهتر کردن خدمت رسانی طبی و اینچنین جدا نمودن مبلغ های علاوه پولی از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تمام کارمندان ساحه یک روح و الهام و قوه تازه بخشیده به مردم تاجیکستان خدمت رسانی طبی را بهتر می‌گرداند. اینچنین امروزها با مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و تمام مؤسسه‌های تندرستی داروری با طور رایگان تامین می‌گردد. در انبار وزارت تندرستی و حزب اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تمام داروری‌هایی که برای طبابت و پیشگیری این بیماری روانه کرده می شود ذخیره می شود. با تلاش های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی تمام مؤسسه های شهر دوشنبه با داروری ها تامین گشته ایستاده است. تلاش های رهبری دولت و رهبری شهر دوشنبه را به نظر گرفته صاحبکاران نیز برای پیشگیری طبابت این ویروس سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌اند. امروز از طرف شرکت اوستا گروه بار دوم است که با مبلغ 3.5 میلیون سومانی داروری‌های برای طبابت و پیشگیری این ویروس برای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دسترس گردیده ایستاده است که این داروری‌ها خصوصا از داروری‌های آنتیبیوتیکا، داروهای ضد ویروسی و موادهایی که برای معتدل گرداندن گردش خون استفاده برده می شود که این داروری‌ها با درخواست سرطبیبان مؤسسات تندرستی جمهوری به بیماران دسترس گردانده شده و از طرف خدمات‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نظارت کرده می شود. کل کارمندان ساحه تندرستی با شخصانی که برای پیشگیری و طبابت این بیماران کمک خود را میگذارند ایثار منتداری نموده و تمام کوشش دانش خود را با اون روانه میسازند که هر چه زودتر با پیشگیری این بیماری و طبابت را یعنی براه مانند. در برابر غمخواری و دستگیری های سرور دولت نسبت به کارمندان ساحه تندرستی و بیماران در تمام قلمرو مملکت بخصوص تامین نمودن احتیاجمندان با لوازمات طبی، مواد داروواری و خوراکواری، صاحبکاران و شرکت های وطنی نیز اقدام های پیشوای معظم ملت را جانبداری نموده در دایره امکانیت تدبیرهای احسانکاری پیشوای معظم حکومت جمهوری تاجیکستان
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رئیس تندرستی شهر دوشنبه تمام تدبیرها را اوید بیماری کرونا ویروس کووید 19 اندیشیده ایستاده است تا اینکه در مهلت‌های کوتاه‌ترین و با تلفات کمترین از این بیماری رهایی یابد. در برابر این شخصان سخاوت پیشه، شرکت‌های الهیده و صاحبکاران وطنی پیدا می‌شوند که دست کمک در این روزهای سخت به بیماران و طبیبان دراز میکنند. اویستا گروه دارویی که در روزهای آخر در جمهوری تاجیکستان کمچین شده بودند و بیماران بهر دسترسی آن دست نداشتند پیشنهاد شده است. این موادهای دارویی اساساً موادهای دارویی ضد ویروسی، آنتی بیوتیکا و آن دارویی که از روی تجربه های دکتران عالم علاقه تجربه شدند برای تقویت دادن سلامتی بیمارانی که گرفتار کرونا ویروس کووید 19 شدند پیش بینی شده ایستاده است. این خوشبختانه همه طبیبان و همه بیماران را دلگرم میکنه تا اینکه ما دلگرم میشم از سبب اون که چون این موادهای دارویی سری وقتی میباشد و تا اینکه معالجه بیماران سری وقت به سامان رسانده شود. مورد ذکر است که با دستور بواسطه پیشوای معظم ملت در مقیاس جمهوری ستادهای مخصوص عاید به پیشگیری پنهشوی بیماری سرایتی کووید 19 تأسیس داده شده به طور دائمی فعالیت می‌نمایند. در تمام مؤسسه‌های طبی نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده است و با تلفن‌های باوری وصل می‌باشند و شبانه روزی مردم با طریق این تلفن‌ها تماس می‌گیرند در صورت پیدا شدن سوال‌ها، مشکلات‌ها و آن سوال‌هایی که از طرف مردم کرده می‌شود با طریق شفایی این وقتی که دعوت خانگی می‌شود و خانه‌های آنها رفته کمک اولیه طبی رسانیده می‌شود. در صورت پیدا شدن گمانبری و بیماری کرونا ویروس کووید 19 و گروه موبیلی دعوت کرده می‌شود. در صورت پیدا گشتن تشخیص نهایی آنها یا اینکه در خانه اگر حالت سبک باشه در خانه توبت میگیرند و در صورت حالت‌های وزنی با طریق بریگادهای یاری تعجیلی و بیمارخانه‌های مخصوص فرستاده میشوند. تمام مردم از آن توصیه‌هایی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری اوید پیشگیری، نظارت و معالجه بیماری کرونا ویروس کووید 19 داده ایستاده است رعایت کنند تا اینکه خود و نزدیکان خود را از این وبای عصر امین دارند. تأکید کردن به مورد است که در پایتخت مملکت نیز به اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شده بیمارخانه‌های نو بنیاد کرده می‌شوند و تمامی ساختارهای مسئول شهری به طور شبانه روزی فعالیت کرده در انشاءات و جایهای جمعیتی و محله‌های استقامتی به طور دائمی تدبیرهای بی‌ضررگردانی انجام داده می شود. باری اول نیست که با حس بلندی میهنپرستی شرکت وطنی اویستا گروه از روزی معین گشتن موجودیت بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان در همکاری با ساختارهای دولتی در مدت کوتاه لوازمات طبی و مواد داروواری را در موافقه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دسترس و طبق ترتیب معین گردیده به طور رایگان به مؤسسه‌های ساحه تندرستی می‌رساند. امروز ها از جانب وزارت تندرستی موادهای محافظتی، داروواری، تجهیزات‌های طبی، موادهای بی‌ضررگرداننده عاید کرونا ویروس نو کووید 19 از بودجه‌های مخصوص و شرکت‌ها به مؤسسه‌های تندرستی رایگان دسترس کرده می‌شود. خدمات تندرستی با خدمات ضد انحصاری عاید بالاروی نرخ مواد داروواری، صفت مواد داروواری کارهای فرماندهی گذرانیده می‌شود. بعضی داروهای بودند که خیلی کمچین بودند و امروز با دستگیری صاحبکارا از جمله شرکت اویستا گروه امروز به مقدار زیاد با مؤسسه‌های تندرستی همین داروهای ضد ویروسی، ضد باکتریوی، آنتی بیوتیکا را دسترس کردند. باید قید کرد که موادهای داروواری دسترس شده برای فعالیت امروزه کارمندان ساحه طب و پیشگیری از پنهشوی بیماری سرایتی و طبابت بیماران نهایت مهم به حساب می رود.
داروواری و لوازمات طبی دارای صفت بلند و سرتیفیکات‌های ضروری بوده از استحصال کنندگان فرانسه، سلوونیا، روسیه، هندوستان، بلاروس، اوکراین و خیتای در همکاری با شرکت‌های فارماسیوتی به جمهوری تاجیکستان تحویل و دسترس کرده شده است. موادهای داروواری ذکر گردیده اساساً از آنتیبیوتیک‌ها، ضد ویروسی، ویتامین‌ها، دیگر لوازمات ضروری طبی عبارت می‌باشند. شماره عمومی موادهای داروواری و لوازمات طبی زیاده از 30 نامگوی بوده 350,000 بسته را در بر می‌گیرد و ارزش آن بیش از 3.4 میلیون سومانی میباشد. استفاده بری داروواری های مذکور امکان می دهد که پنشوی بیماری بر محل پیشگیری شده، اینچنین سلامتی بیماران سرایت شده بهبود بخشیده شود. این داروهایی که در اینجا آوردگی هستند به 4 گروه تقسیم شدگان: آنتی ویروسی، مقابل ویروس، آنتی بیوتیکا، کسالی هایی که ایمون سیستم را زیاد میکردگی که ما خیلی برای امروز برای تبابت کردن این گروه های بیماری خیلی مفید میباشد. خوب نه شما ببینید که اربیدول این برای ویروس گریپ گروه او بیش استفاده برده می شود، اما برای این بیماری هم تاثیرش هست. البته همون شدت بلند بیماری را می تواند پاس کردن. برای همین بسیار خوب شد که این شخصیت ها همین دارو را تامین کردگی هستند. خب دیگر سیکلوفیرون این شم گروه مقابل ویروس قابلیت بسیار کلان مقابل ویروسی دارد. رابیوارین این هم بسیار داروی کمیافت است، خیلی زیاده در اینجا آوردگی هستند. اکنون این داروها اساساً روانه کرده می شوند پس از آنی که اینجا که وارد شد با مؤسسه‌های طبی روان کرده می شوند. باعث یادآوری است که سنه 12 می سال جاری شرکت اویستا گروه بر ریاست تندرستی شهر دوشنبه 53200 عدد لوازمات ضروری طبی از قبیل لباس‌های مخصوصی طبی، عینک‌های حمایت کننده، دستپوشک‌ها، نقاب‌های مخصوصی پلاستیکی و مقرری محافظتی به طور رایگان دسترس نموده بود. اقدام‌های احسانکاری صاحبکاران و شرکت‌های وطنی که در پیروی از تشبس‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انجام می‌دهند، به تحکیم مبارزه با همه گونه بیماری‌های سرایتی و پیشگیری از ادامه پنجشوی آنها مساعدت نموده تدبیرهای ضد اپیدمیکی را در قلمرو مملکت تقویت می‌بخشد. با هدایت و راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در نزد مرکز نظارتی دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی پایتخت تشخیصگاه مجهز با تجهیزات معاصر به فعالیت آغاز کرد. در این تشخیص‌ها امکان فراخ معین نمودن موجودیت کرونا ویروس نو در بدن انسان فراهم می‌باشد. گزارش صدرالدین سراج‌الدین. با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی تشخیصگاه ویروسولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی پایتخت از تعمیر پوره برآورده شده با فراگیری دستگاه و تجهیزات معاصر به فعالیت شروع نمود. در تشخیصگاه نو زمانوی امکانیت فراخ در سمت پیشگیری بیماری‌های سرایتی علل خصوص آشکار نمودن موجودیت کرونا ویروس نو و یا کووید 19 در بنیه انسان موجود میباشد. تشخیصگاه با دستگاه و تجهیزات نوترین از قبیل دستگاه PCR، شکاف لامیناری، کامپیوتر، میز لابراتوری، تجهیزات هوایی وزنمایی، کاندیسیونر و باز چند لوازمات مهم برای معین نمودن بیماری‌های سرایتی بخصوص کووید 19 تامین کرده شده. جهت انجام کارهای تشخیصی متخصصان ویروسولوژهای تجربه دار جلب کرده شدند. با دستگیری و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری شبانه روزه محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی امروز تشخیصگاه ویروسولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر دوشنبه با فعالیت شروع کرد. تمام متخصصانی که در این تشخیصگاه ویروسولوژی کار و فعالیت میکنند از کورس‌های بازآموزی در روسیه گذشته
бо категорияи олӣ таъмин карда шуданд. Инчунин бо дастгирии вирусологии пажӯҳишгоҳи тадқиқотии тиббӣ профилактикии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон профессор Тишкова ва Нигина Зокирова ба пуррагӣ омӯзонданд ва айни замон мо пурра гуфта метавонем ки ташхиси сокинона дуруст ва дақиқ баро мемонанд ва мо сар карда аз имрӯз ба пуррагӣ барои гузаронидани ташхисҳо барои бемориҳои сироятии вирусӣ мо омода ҳастем ва ба фаъолият шурӯъ мекунем. кормандони ташхисгоҳ ки 6 нафар мебошанд бо сару либоси махсуси муҳофизатӣ, ниқобу айнакҳои тиббӣ ва маводи шустушӯю антисептикӣ таъминанд. бартарии ташхисгоҳи мазкур дар муқоиса бо дигар ташхисгоҳҳо дар он аст ки таҷҳизоти мавҷудаи он имкон медиҳад натиҷаи ташхис дар муддати аз 6 то 10 соат муайян карда шавад. ин имконият бо дастрасии кормандони он ба таҷҳизоти ҷадид ба даст омадааст. бо дастгирӣ бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, озмоишгоҳи вирусологӣ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ бо тамоми таҷҳизотҳои муассир ҷиҳозонида шуда дар муддати кӯтоҳ ва бо мутахассисони соҳавӣ таъмин мебошад. бе ягон монеа мутахассисон метавонанд ки ташхиси коронавирусро гузаронанд. муроҷиаткунандагон ва гумонбарон оиди бемории ковид метавонанд ба озмоишгоҳи вирусологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Душанбе муроҷиат намоянд. низоми пурзор ва бехатари қабули намуна ва гузарондани ташхис дар заминаи ҷобаҷогузории таҷҳизот аз рӯи тартиби муайян дар ин ташхисгоҳи навузамонавӣ таъмин буда он ба стандарти байналмилалӣ мутобиқ мебошад. гуфта мешавад ки тартиби гузарондани ташхиси вирусӣ аз ҷумла намунаи коронавирус ва ё COVID-19 се марҳиларо дар бар мегирад ва чунин имконият дар ташхисгоҳи мазкур пурра таъмин мебошад. дар ҳамин замина ин ҳам бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ташхисгоҳ миқдори зарурии тест барои муайян намудани сирояти коронавирус дар бадани инсон дастрас карда шуд. ва мо бо ин тестсистемаҳо кор карда метавонем бе ягон монеа ва имрӯз дар озмоишгоҳи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Душанбе тестсистемаҳои бисёр навз аст ва бисёр навз муайян карда мешавад. дар онҷо мо навз дида истодем, ҳамчун вирусолог, ҳамчун коргаре ки чӣ қадар сол дар ҳамин таҷриба дорам, дидам ки бисёр ин тестсистемаҳо навзанд. сохтори назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ имрӯз аз ниҳодҳои асосӣ дар самти пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ба ҳисоб меравад. дар шароити ба амал омада, яъне пайдо ва паҳн гардидани боз як бемории дигари сироятӣ дар сайёра, аз кормандони ин ниҳод масъулияти дучанди вазифавӣ ва ё иҷрои ҳамаҷонибаи уҳдадориро тақозо мекунад. мо анакарта эпидемиологии ҷойгиршавии беморони амбулаторӣ ташкил кардем. тибқи ҳамин картаи эпидемиологӣ мо ҳаррӯза тамоми ҳисоботро гирифта вобаста ба минтақаҳои ҷойгиршавии беморони сирояти вирусӣ дар маҷлиси пагоҳирӯзӣ бо мутахассисон дақиқ карда, агар беморон зарурати назорати эпидемиологӣ бо дучанд бошад, агар мо аз рӯи карта ҳисоб китоб карда ба пуррагӣ мутахассисона барои ҳамун сам дар ҳамун ҳудуд дар ҳамун минтақа сафарбар мекунем то ин ки тамоми чорабиниҳои эпидемиологиро дар онҷо гузаронем. мавҷуд будани шароити зарурӣ дар соҳаи мавриди назар муҳим мебошад. бо назардошти ин роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тасмим ва ё иқдоми таъмири пурра ва муҷаҳҳаз намудани ташхисгоҳи вирусологии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологиро бо таҷҳизоти зарурӣ дар пойтахт пеш гирифт. гурӯҳи мобилӣ мо ташкил кардем ва ҳар рӯз ҳам шабона ҳам рӯзона гурӯҳи корӣ дар минтақаҳо фаъолият кардастанд то ин ки гирифторони бемориро сари вақт дарёфт карда чораҳои зидди эпидемиологии пурра ба пуррагӣ гузаронем. бояд тазаккур дод ки озмоишгоҳҳои дигари маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе аз қабили озмоишгоҳи санитарӣ бактериологӣ, санитарӣ кимиёвӣ бо бахшҳои озмоишии гигиенаи хӯрока,
гигиенаи меҳнат ва саноат инчунин бахши коммуналӣ дорои шароити мукаммали ташхис буда дар онҳо низ нафарони соҳибтахассус фаъолият мекунанд. мутахассисони озмоишгоҳу ташхисгоҳҳо дар маҷмӯъ кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри душанбе дар самти таъмини сифатнокии оби нӯшокӣ, бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ, инчунин таъмини вазъи санитарӣ дар бинову иншооти маишию хизматрасонӣ дар умум дар ҳудуди пойтахт саҳмгузор буда бо истифода аз имконоти мавҷуда фаъолияти назаррас доранд. тибқи дастури супоришҳои муҳтарам раиси шаҳри душанбе тамоми чорабиниёро мо дар самти безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе дар тамоми корхонаҳо, муассисаҳо, хиёбону кӯчаҳои шаҳри душанбе то имрӯз зиёда аз 4.5 миллион метри квадратӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе чорабиниҳои безараргардонӣ гузарондем ва аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии душанбе водоканал зиёда аз 700 тонн маводи гипохлорид натрий барои гузарондани чорабиниҳои безараргардонӣ ёрии худро расонданд. бинову иншоот ва дастгоҳу таҷҳизоти озмоишгоҳу ташхисгоҳҳои марказ ба стандарти санитарию эпидемиологӣ ва талаботи созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ пурра ҷавобгӯ мебошанд. бо назардошти ҳолати кунунӣ дар кишварҳои олам аз ҷумла ташвиши сокинони сайёра аз пайдоиш ва паҳншавии коронавируси нав таъсиси чунин ташхисгоҳи ҷавобгӯ ба ҳама талабот айни муддаост. Садриddin Сироҷдин Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. ба ҳолати 18 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 4016 нафар зери назорати табибон қарор дошта 1729 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. 41 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 407 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шудаанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси нав COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. тавре иттилоъ дода будем 16 май дар доираи иқдомҳои бузурги башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ дар 140 мошини таъиноти боркашонӣ беш аз 900 тонна маводи хӯроквориву доруворӣ ба маблағи зиёда аз 6.5 миллион сомонӣ фиристода шуд. дар ин замина имрӯз кӯмакҳои пешвои миллат ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва беморони ноҳияҳои кӯҳистони Масчо, Зафаробод ва шаҳри Исфараи вилояти Соғ дастрас гардид. гузориши хабарнигорони мо. кӯмаки навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз маводи ғизоӣ, доруворию либосҳои махсус ва маҳлулҳои безараргардонӣ иборат аст, дастраси табибону сокинони ниёзманди ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ гардид. зиёда аз 28 тонна маводи хӯрока ва маводи доруворию либосҳои махсус ба муассисаҳои тиббӣ ва ба кормандони он тақсим карда шуданд. миннатдории худро ба пешвои муаззими миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ расонам ки дар ин рӯзҳои вазнини маводи хӯрока ва доруҳои барои пешгирии ин беморӣ дастрас карданд. кормандони соҳаи тибби ноҳия дар ҷавоб ба ин ҳама таваҷҷӯҳу ғамхориҳо таъкид намуданд ки дар беҳдошти солимии аҳолӣ саҳми арзанда гузошта ҳамеша дар пешгирӣ ва табобати ҳамагуна бемориҳо аз ҷумла бемории сироятии COVID-19 донишу таҷрибаи хешро истифода мебаранд. ёдовар мешавем ки имрӯзҳо дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ як беморхонаи марказӣ бо 4 шуъбаи табобатӣ дар 2 ҷамоати деҳот, 6 маркази саломатӣ ва 12 бунгоҳи тиббӣ фаъолият дошта, дар онҳо тамоми шароити ташхису табобат фароҳам оварда шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки ҳамаи муассисаҳои тиббӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ маҳз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда, бо дастрас гардидани дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардид. ҷиҳати омода намудани мутахассисони тиб бошад, миёни аҳолӣ тадбирҳо андешида мешавад. аз ҷумла дар ин давра даҳҳо нафар ҷавонони ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ тибқи квотаи президентӣ муассисаҳои олии тиббиро хатм намуда, имрӯзҳо дар беҳдошти солимии аҳолии ноҳия нақши муассир мегузоранд ва донишу малакаи хешро ҳамеша баҳри пешгирӣ ва табобати беморон истифода менамоянд.
дар дораи амалишавии сиёсати иҷтимоӣ ва инсонпарварони роҳбарияти олии ҳукумату мамлакат корвони тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки аз маводи озуқавории ниёзи аввал намудҳои гуногуни доруҳои табобатӣ лавозимоти кадҳои хоб маҳсулоти муҳофизатӣ аз бемориҳои сирояткунанда ва коронавируси нави COVID-19 ҳамчунин маҳлулҳои антисептикӣ ва гипохлориди натри иборат аст ҷиҳати қадршиносии заҳмати бенуқсону шабонарӯзии табибони беморхонаи марказӣ марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои солимгардонии ноҳия ҷамоатҳои шаҳрику деҳот ва ашхоси ниёзманд тавассути нақлиёти гуногунтамҳои боркаш ба ноҳияи зафаробод омад. ҳадияҳои сарвари давлат нахуст дар анборҳои беморхонаи марказии ноҳия муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тибби санитарӣ ва маркази назорати давлатии санитарию беҳдоштӣ интиқол дода сипас тибқи рӯйхати аз ҷониби ситоди ноҳиявӣ оид ба мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ илтиҳоби шадиди шуш ва пандемияи коронавируси нави COVID-19 тартиб дода ба табибону кормандони миёнаи тибби ҷасури фидокор ва ватандӯсту бебоки беморхонаи марказии ноҳия марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои солимгардонии муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тиббии ноҳия дастрас карда шуд. аз номи тамоми кормандони тибби ноҳия барои дастгирии башардӯстона ва кӯмакашон барои кормандони тиб баҳри пешгирии коронавирус миннатдории худро баён менамоем. бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод ҷиҳати ба табибону кормандони миёнаи тиб беморони гирифтори бемориҳои сирояткунанда илтиҳоби шадиди шуш ва пандемияи коронавируси нави COVID-19 ҳамзамон ашхоси ниёзманди ҷомеа сари вақт дастрас намудани тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 10 адад нақлиёти боркаш ҷудо гардид. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд барои барномаи ахбор. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии табибони ҷумҳурӣ ва нафароне ки ба бемории нави коронавирус COVID-19 гирифтор шуданд дар корвони иборат аз 9 мошини пурбор кӯмаки моддии пешвои муаззами миллат аз пойтахти мамлакат ба шаҳри Исфара расида омад. кӯмаки зикршуда табибон ва тамоми беморони ба вируси нави коронавирус мубтало шудаи шаҳру деҳоти Исфараро фаро гирифта нишонаи ғамхории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба кормандони соҳаи тандурустӣ беморон ва дар маҷмӯъ мардуми шарифи тоҷикистон мебошад. маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал иборат аст. мардуми саодатманди шаҳри Исфара хушнудӣ ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз менамоянд. имрӯз вақти он расидааст ки мо бояд ҳама якҷоя дастаҷамъона бар зидди бемории коронавирус мубориза барем. мо мардуми сарбаланди тоҷик бо роҳбарии пешвои муаззами миллат ба ваҳдати миллӣ расидем ва бо роҳбарии пешвои миллат ба солимии ҷомеа низ ноил мегардем. ба ҳамаи шахсони мубталои бемории вируси нав ва табибони беморхонаи марказии шаҳр маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ ва 5 беморхонаи минтақавӣ маводи хӯрокворӣ ва дорувориву маводи тиббӣ дастрас мегардад. илова ба маводи доруворӣ ба табибони беморхонаву марказҳои саломатӣ сару либоси тиббӣ ниқоб дастпӯшак асбобҳои муҳофизатӣ моддаҳои безараргардонии антисептикӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ кӯмак карда мешаванд. бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ба шаҳри Исфара низ корвони ёрии он кас омада расид ки дар он ба ғайр аз маводҳои хӯрока инчунин маводҳои доруворӣ ва маводҳои безараргардонӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара дастрас карда шуд. ин мо кормандони соҳаи тандурустиро водор месозад ки дар ин шабу рӯзҳои эҳсосе ки ба сари сайёра омадааст моро водор месозад ки дучанд меҳнат намоем. ман аз сипоси кулли кормандони соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Исфараро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. зимни тақсимоти маводи мавриди ниёзи аввал гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи дастгирии давлатии кормандони соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ равона намуда баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати фаъолият ва зиндагии шоистаи онҳо тамоми чораҳоро сафарбар намудааст.
кӯмакҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ ки дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ ба маблағи умумии 3 миллион сомонӣ ва зиёда аз 50 намуди дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ ба маблағи 2 миллион сомонӣ фиристода шуда буд, имрӯзҳо тибқи муқаррарот ба беморхона ва дигар муассисаҳои тандурустии ноҳияҳои вилоят тақсим карда мешаванд. имрӯз кӯмаки пешвои миллат ба ноҳияи роштқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дастрас карда шуд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш омода намудаанд. рӯзи 7 май мутобиқи тақсимот корвони мошинаҳои пурбор иборат аз 4 адад роҳ сӯи ноҳияи Рошқалъаро пеш гирифтанд. корвони мазкур кӯмаки беғаразонаи созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ба ноҳия интиқол дод. кӯмак барои табибону маризони ноҳия пешбинӣ гардида як василаи дастгирии моддӣ ва маънавии мардум дар шароити паҳншавии коронавирус бемории нави COVID-19 ба ҳисоб рафт. мардуми ноҳияи Рошқалъа барои чунин дастгирӣ ба пешвои муаззам миллат Эмомалӣ Раҳмон дар чунин даврони мушкил изҳори сипос намуда қайд карданд, ки воридоти маводи доруворӣ, маводи хӯрока, муҳимоти дигари тиббӣ ва пешгирикунанда аз паҳншавии марази аср саривақтӣ буда барои рафъи мушкилот василаи арзанда мебошад. барои дастгирии духтарону ниёзмандон аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рошқалъа мошинҳои пурбор омаданд, ки барои мардуми ноҳияи Рошқалъа кӯмак расонанд. мо ҳастин дастгирии президенти кишвар бениҳоят миннатдор ҳастем. ин навбат аз ҷониби пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини талаботи ноҳия маҳсулоти хӯрокворӣ иборат буд. ман аз номи худам ва аз номи тамоми сокинони ноҳияи Рошқалъа ба ҷаноби олӣ миннатдории хешро баён менамоям. дар навбати худ роҳбарияти ноҳия иттилоъ дод, ки кӯмаки пешвои муаззами миллат мутобиқи талаботи муассисаҳои тиббӣ тақсим карда хоҳад шуд. ин маводро мо дар маркази ноҳия аллакай фаровардем ва ин мавод асосан барои табибоне ки имрӯз дар хизмати халқу мардум ҳастанд, табибон ва кормандон ва инчунин бемороне ки аз бемории коронавирус осеб диданд, ана ёрдам расонда мешавад. мо аз номи мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи Рошқалъа, номи сокинони Рошқалъа ва пешвои муаззами миллат ташаккури зиёд. ҳамкории судманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бо шарикони рушд ризокорон омили муҳимест дар пешгирӣ аз паҳншавии касалии сироятӣ. дар ин ҷода дар ноҳияи Рошқалъа ҳамкории хуб ба роҳ монда шуда, ният аст, ки дар муддати кӯтоҳтарин паҳншавии касалии сироятӣ аз байн бурда хоҳад шуд. идома додани тадбирҳои хайрхоҳона бо пуштибонӣ аз иқдомҳои башардӯстонаи пешвои миллат. ин навбат аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайёр ба 600 нафар дар ноҳияҳои вилояти Хатлон кӯмак расонида шуд. ҳамчунин аз тарафи роҳбари ин ширкат Акбар Ғуломов ба суратҳисоби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон барои мубориза бар зидди бемории коронавирус 500 000 сомонӣ гузаронида шуд. шарҳи бешари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат имкон фароҳам намуд, ки 600 нафар сокинони 3 ноҳияи вилояти Хатлон кӯмак дастрас намоянд. ин тадбири муҳим аз тарафи соҳибкор Акбар Ғуломов ҷиҳати ғамхорӣ кардан ба шахсони имконияташон маҳдуд ва якаву танҳо анҷом дода шуд. пеш аз ҳама аз номи мардуми ин деҳа ва аҳли ҷамоат миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ин соҳибкороне ки дастуру супоришҳои ҷаноби олиро дастгирӣ мекунанд мерасонем. имрӯз дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷиҳати дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ аз ҷониби яке аз соҳибкорони шинохта Акбар Ғуломов ба сокинони деҳаҳои Даҳаи Намак, Фалҳабод ва инчунин як қатор оилаҳои маъюб, иштирокчиёни ҷанг
و دیگر شخصان دارای امتیاز کمک‌های خیریه خوراکه امروز رسانده شده است. ما قید باید کنیم که همه ساله صاحبکار این مذکور با ساکنان این دو دهه در عرفه عید جشن کمک خود را منتظم می‌رساند. غیر از این صاحبکار نامبرده اکبر غلاموف در برابر رساندن کمک‌های خیریه در کارهای آبادانی دهه نیز سهم زیاد گذاشته است. این تدبیر امکان فراهم نمود که استقامت کنندگان ناحیه‌های تیمورملک، دنغره و یوم با مواد نیاز اولیه غذایی تامین شوند. کمک نوبتی به عائله‌های نیازمند، معیوب و سابقه‌داران جنگ و مهنت در ناحیه یوم به 103 نفر، در ناحیه دنغره به 50 نفر و در ناحیه تیمورملک به 450 نفر رسانیده شد. این تدبیر اجتماعی در پیروی به سیاست انسان‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انجام داده شد. در جماعت دیوتی خرقمیش صاحبکار وطنی اکبر غلاموف اقدام گرفته است که دستور سپرشوی جناب عالی محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود دانسته با 460 نفر اویلوی کمبیزاد، اشتراکچی‌های جنگ، کارمندان تیپ که سهم خود را اوید و پیشگیری کرونا ویروس گذاشته ایستادند کمک خود را رساند و ما مینداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین صاحبکارا را دستگیری میکند، دستی یاری کمک خود را با اشتراکچی‌های جنگ، اویلوی کمبیزاد، احتیاجمندان میرساند. همه ساله انجام دادن این عمل خیرخواهانه از طرف صاحبکار اکبر غلاموف خوشحالی عائله‌های نیازمند را افزون می‌گرداند. مینداری خود را با پیشوای ملت میکنیم که ما را همیخیلی دستگیری میکنه که ما را در همه جماعت و در همه ماه شریف رمضان در همه کمبودی ما را دستگیری میکنن. با خیر کننده اکبر غلاموف همیشه مینداری میکنیم، همیشه ماه شریف رمضان ما را دستگیری میکنن، همیشه ما دعا میکنیم همین کسلی و ایبین بره. اظهار مینداری خود را با اکبر غلاموف با چنین نفران سخاوت پیشه که در همین خیلی روزا ما را فراموش نکرده دستگیری میکنن، اظهار مینداری بیان نموده با آنها عمر دراز، اقبال و آورو تمنا داریم. کمک‌ها طریق نقلیات خانه به خانه تقسیم کرده شد. ساکنان از این اقدام صاحبکار خرسند گردیدند. در شب و روزی که بیماری‌های سیریاتی خروج کرده است، دست کمک دراز کردن از خصلت‌های نیک انسانی محسوب می‌یابد. همه ساله از جانب صاحبکار وطنی اکبر غلاموف دست سخاوت به اهل عائله‌های کمبیزات و نیازمندان و پیرانسالان دراز کرده می شود و این سال هم این اقدام از جانب این صاحبکار وطنی در دهه ما انجام داده شد و برای اهل محله ما کمک خود را رساندند. از جانب همه اهل مردم و این صاحبکار وطنی اظهار منتداری میکنم. منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان که این راهنمایی و این هدایت ها و دستورهای پیشوای ملت است که این صاحبکاران پیروی میکنند. بار دیگر تشکر و اظهار خدا از جانب اهل محله به این صاحبکار وطنی اظهار میکنم. ما منتدارگی خود را از صاحبکار اکبر غلاموف منتدارگی میکنیم که در این ماه شریف رمضان کمک به عائله‌های کمبیزاد دستی خود را دراز کرد. این شب و روز دستی کمک دراز نمودند به طبیبان، گرفتاران بیماری‌های سیریاتی از جمله کووید 19، عائله‌های نیازمند، شخصان یکه و تنها، نفقه‌خوران و سابقه‌داران جنگ و مهنت از عمل‌های نیک انسانی به شمار رفته. این تدبیر در مملکت از جانب تشکیلات و اداره‌ها و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه پیوسته انجام داده می‌شود. خوشبختانه امروز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران خیرخواه و سخاوت‌پیشه پیوسته در این سمت چوراندیشی کرده می‌شود. در همین زمینه از طرف رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود غیور صاحبکار وطنی اکبر غلاموف اوید به چاره‌بینی‌های پیشگیری این بیماری سیریاتی با نظرداشت وضعیت به عمل آمده و تامین محافظت اهالی از این خطر و صورت حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مبلغ 500,000 سومونی و به حکومت ناحیه یوون ولایت ختلان 130,000 سومونی گذرانده شد. همزمان به بیمارخانه قسم حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و ناحیه لخش مواد دارویی کمک کرده شد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار در دهات کنکورت ناحیه تیمورملک باغچه رقم 2 تعمیر جاری کرده شد. انشاءات ساحه اجتماعی قبلا برای 76 نفر کودک خدمت می‌رسانید. بعد تعمیر برای 170 نفر پیش بینی گردیده است. برای پورا نوسازی کردن باغچه 4 میلیون سومونی پیش بینی گردیده است. 3 میلیون سومونی برای تعمیر و 1 میلیون سومونی دیگر برای تجهیزات. روزهای نزدیک تجهیزات ضروری به پورگی رسانیده شده. باغچه در دهات کنکورت برای 170 نفر
кӯдак хизматрасониро оғоз хоҳад намуд. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Кангр аз тарафи соҳибкор Акбар Ғуломов боғчаи рақами 2 аз таъмир бароварда шуд ки маблағи умумии харҷшуда 3 миллион сомонро дар бар мегирад. боғчаи рақами 2 бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон аз таъмир бароварда шуд. имрӯз соҳибкорон дар пайравӣ ба иқдомҳои инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалҳои хайрхонаро анҷом медиҳанд. расонидани кӯмак ба 600 оила дар вилояти Хатлон хушҳолии ҳар як нафарро афзун гардонид ва мин баъд низ ҳамин гуна тадбирҳо аз ҷониби ин соҳибкор анҷом дода мешавад. Нуралӣ Сафомиддин, Меҳруди Ҷумат, Мақсади Мақсад, Ахбор. бо мақсади пешгирӣ ва мубориза бо коронавируси нав COVID-19 ҳукумати мамлакат тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда ба муассисаҳои тандурустӣ маводи аввалияи безараргардонӣ, доруворӣ ва лавозимоти тиббии мунтазам дастрас менамояд. чунин кӯмакҳои саривақтӣ имрӯзҳо аз ҷониби ташкилоту идора ва соҳибкорони дигар ашхоси саховатпеша ба муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастрас карда мешавад ки аз маводи зарурии тиббӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ иборат мебошанд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати расонидани кӯмак дар мубориза бо бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузоштанд. дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар тадбирҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани шароити мусоид ҷиҳати фаъолияти табибон шуда истодааст. ғайр аз ин бояд ки ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ барои дастгирии табибон имрӯз бояд камари ҳиммат банданд ва дар ҳамбастагӣ дар дастҷамъӣ бояд ки бар зидди ин вабои аср бояд غالب برایم. امروز از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز با 112 نفر کارمندان تیبی مرکز ملی تیبی جمهوری به اصطلاح قریه بالا کمک های مادی و تیبی رسانیده شد. در مبارزه با این بیماری امروز ها طبیبان حاذق ما در خط اولی مبارزه با این بیماری فعالیت نموده ایستادند. бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоӣ ва ҳиматбаландии пешвои муаззами миллат дар ин рӯзҳо аз ҷониби кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба табибони маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш маводи хӯрокворӣ дастрас карда шуд. маводи озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал ва инчунин маҳлули антисептикӣ, тиббӣ ва ниқобу дастпӯшакҳои муҳофизатӣ иборат буд. маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. муассисаи давлатии мо муассисаи бисёр соҳавӣ аст. бо мурури замон дар ин шабу рӯз ки ҳудудан наздики 1 моҳ мешавад бо бемориҳои роҳҳои нафас, пневмонияи атипикӣ ки бештар шуд, маркази миллии тибби ҷумҳурии мо ин шабу рӯз хизматрасонӣ барои ин беморон бештар хизмат мерасонанд. дар ҳамин шабу рӯз наздики 400-450 нафар бо 3 навбатдорӣ бо 3 смена фаъолият доранд шабу рӯзӣ ва фикр мекунам дастгирии ёрдаме ки аз бисёр муассисаҳои башардӯстона, муассисаҳои корхонаҳои давлатӣ ба мо кӯмакҳои зиёде расонданд. беш аз ҳама албатта мо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳукумати шаҳри Душанбе, ба ҳамаи корхонаҳое ки ба мо дасти мадади худро расонданд беҳад ташаккури зиёд мегӯем. бениҳоят имрӯз аз тарафи кумитаи муҳити зист ба мо барои шахсоне ки шабурӯз фаъолият карданд як ёрии худро расонданд. бояд қайд намуд ки кӯмаки зикршуда ба табибон дар тамоми қаламрави мамлакат нишонаи ғамхории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба кормандони соҳаҳои иҷтимоии мамлакат баҳри мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодури Қурбон, Илҳомиддини Карим, Душанбе, Ахбор.
این شب و روز با مقصد پیشگیری از پهنشوی کرونا معالجه سریوقتی مبتلایان بیماری مذکور و رسانیدن کمک به کارمندان ساحه طب و عائله‌های نیازمند جامعه، صاحبکاران و شخصان سخاوتمند در پیروی از اقدام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام‌های نیک و شایسته را انجام می‌دهند. صاحبکار وطنی عبدالحلیم قادرزاده جهت تطبیق سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت و خصوص اقدام‌های انسان‌پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت رسانیدن کمک به عائله‌های نیازمند و طبیبانی که به واسطه به نگاهبین و طبابت بیماری نوی کووید 19 مشغولند، اقدام‌های نیک را مرحله به مرحله انجام می‌دهد. تا به امروز در کارخانه‌های دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 60,000 نقاب و 25,000 لباس محافظتی یک کرته و بسیار کرته استحصال گردیده. از این تعداد 30,000 نقاب و 3,000 سر و لباس محافظتی یک کرته و بسیار کرته و 350 عدد جهاز رخت خواب به بیمارخانه‌های شهر دوشنبه، وحدت، ناحیه فیض‌آباد و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت کمک رسانیده شد. در دایره اقدام نوبتی 10 نمود مواد خوراکی نیاز اول، محلول‌های بی‌ضررگردانی، نقاب و سر و لباس محافظتی استحصال کارخانه‌های خودی از شهر دوشنبه به 250 نفر کارمندان ساحه طب و عائله‌های نیازمند شهر وحدت با استفاده از 7 ماشین باربر رسانیده شد. در شرایط کنونی عملی نمودن اقدام‌های انسان‌پرورانه از جانب حکومت مملکت و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند باعث روح‌بلندی طبقه نیازمند جامعه گردیده تا اندازه در فراهم شدن شرایط مساعد روزگار آنها تأثیر می‌گذارد. ما طبیبان شهر وحدت عاید دستگیری جناب عالی و صاحبکار میnnتدارگی خود را بیان می‌کنیم که در این روزهای وزنی پهنشوی بیماری کرونا ویروسی که در تمام جهان پهن شده است و ما کمک هر روزه رسانده ایستاده‌اند به همه کمبیزاتان بیماران هر روزه نیازی کمبودی که به وی هست دستگیری میکنند. رحمت به جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان که ما طبیبان را در همین روز سخت دستگیری نمودند. در دایره اقدام نوبتی رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 با 174 نفر کارمند ساحه طب و 76 نفر از عائله‌های نیازمند شهر وحدت مجموعاً به مبلغ 200,000 سومانی مواد خوراکی نیاز اول، 300 عدد سر و لباس محافظتی یک کرته و بسیار کرته و محلول‌های بی‌ضررگردانی کمک رسانیده شد. در شرایط کنونی کمک نمودن به طبیبان و عائله‌های نیازمند جامعه از خصلت‌های نیک انسانی محسوب می‌یابد. از اقدام انسان‌پرورانه پیشوای ملت و صاحبکار وطنی کارمندان ساحه طب خوشنود و بالیده روح گردیدند. از طرف پرزیدنت ما یادم آوردن ما خیلی مندار هستیم که امروز مهنت ما را به نظر گرفتند و من در نوبت خود از نوع همه همکاران خود وعده میدیم که خدمت خود را اجرا نماییم و به مردم خود خدمت رسانیم. فعلا کارگران و متخصصان کارخانه‌های دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود یاقوت 2000 با حس بلندی وطن دوستی جهت کمک و تامین سریوقتی کارمندان ساحه طبی مملکت و قانع کردن طلبات روزافزون اهالی به دوخت سر و لباس محافظتی یک کرته و بسیار کرته و نقاب مشغول هستند. در کارخانه دوزندگی شهر وحدت 60 نفر کارگر با سر و لباس مخصوصی محافظتی تامین بوده از روی معلومات در یک روز 6,000 نقاب استحصال می نمایند. ما از جناب عالی میnnتدار هستیم این چنین کارخانه ها را با ما تشکیل کرده است. ما از کار خود رو هفتاده نیستیم، برای ساحه طب لباس های مخصوص و نقاب ها تیار میکنیم. در آینده کوشش میکنیم که باز هم نقصتر و زیادتر دوزیم. اقتدار استحصالی کارخانه های تاجیکستان قانع کننده طلبات است. نقاب و سر و لباس محافظتی در کارخانه های استحصالی به طور ضروری ذخیره گردیده کارگران بهر قانع کردن طلبات اهالی و طبیبان با محصولات محافظتی سهم نظررس می‌گذارند.
طبق اطلاع مسئولین شبکه‌های کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر بیش از 30 نفر گرفتاران بیماری‌های سیرویاتی از ساکنان شهر در بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلون طبابت گرفته به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. این زمان کارمندان ساحه 100 نفر بیمار دیگر را تحت نظارت جدی قرار داده هم در بیمارخانه و هم در خانه‌هایشان طبابت می‌کنند. متخصصان همروزه احتیاجمندان را در رابطه با سلامتیشان خوش پذیرایی کرده به آنها دستور و توصیه‌های معالجوی می‌دهند. در مرکز سلامتی شهر بختر کارهای پیشگیری نمودن با این بیماری نوی سیرویاتی کووید 19 ما از سنه 4 فوریه 2020 سال ما ستاد دویم عمل کننده تعیین نموده و فعالیت بنماییم. شبانه روز در آنجا دکتر با همشیره نوبتداری میکنند و تلفنی باوری ما با همه کوچه‌های شهر بختر روان نمودیم و مردم از آن آگاهند. در همین زمینه طبیبان اولیوی به 12 محله شهر بختر با اصول خانه به خانه ساکنان را اوید به پیشگیری از این بیماری گذرنده دستور و توصیه ها میدهند. رهبریت کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر از آن اظهار قناعتمندی میکنند که در این روزهای مشکل برای جامعه از کمک های حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران بهره ور گردیدند. کمک ها از حکومت جمهوری تاجیکستان، از طرف حکومت ولایت، از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، از طرف ریاست تندرستی ولایت، از طرف حکومت شهر بختر ما کمک ها گرفته شدیم و به مردم دسترس می‌نماییم. امروز با ما سپاسگزار می‌شویم به اویلای صاحب‌ها که به همه شهر و ناحیه‌ها داروواری، محصولات آنتیسپتیکی، رخت خواب، لباس‌های خودمحافظت، گیپوخلورید کلسی، خاکای خلور، همین چیزا را با ما روان نمودن که ما امروز هم شهر و کارخانه ها و مرکز ها را به ضرر میگردانیم و اون داروهایی که امروز به شهر بختر روانه کردن همه این را به مردم روانه میسازیم. طبیبان کمک های دسترس شده را به هر یک اویله شهر بختر دسترس نمودند. طبیبان ولایت ختلون در این لحظه های مشکل جامعه دستگیری همه‌جانبه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص صاحبکاران وطنی و اشخاص همت بلند را خیلی خوب احساس میکنند. این نوبت نیز از جانب اویله صاحب فا به بیمارخانه مرکزی ناحیه کوشانیان و بیمارخانه رقمی جماعت دهات زرگر کمک رسانیده شد. برای دکتران مواد ضروری طبی، داروواری، اشیاءهای آنتیسپتیکی، سر و لباس محافظتی و دیگر وسایل ضروری ساحه طب دسترس نمودند. مرتبه سیوم است که از جانب اویله صاحب فا به تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون دستگیری میکنند. در برابر تامین مواد داروواری همچنین به طبیبان بیمارخانه انواع غذایی نیز داده می شود. با نظر داشت خروج بیماری سیرویاتی کرونا ویروس نو کووید 19 در جهان، طبیبان تاجیک نیز با احساس مسئولیت بلند به هموطنانمان در فدراسیون روسیه خدمت طبی می‌رسانند. طبیبان تاجیک در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه این شب روزی که جامعه جهان را کرونا ویروس نو کووید 19 فرا گرفته به تشویش آورده است به هموطنانمان خدمت طبی می‌رسانند. توصیه‌های طبیبان جهت پیشگیری از این بیماری سیرویاتی طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به هموطنانمان ارائه می‌گردد و آنها نیز در نوبت خود به سلامتی خویش دقت ضروری ظاهر می‌نمایند. حسن رحمانوف از زمره طبیبان تاجیکی است که طی سال‌های زیاد در یکی از مؤسسه‌های طبی شهر مسکو فعالیت نموده همزمان به هموطنانمان برای رعایت گیگینی شخصی که اساس حفظ سلامتی از بیماری‌های سیرویاتی به حساب می‌رود مصلحت‌های مفید می‌دهد. جدا از 120 نفر هموطنان ما به ما کلینیک ما مراجعت کردند. ما آنها را طبابت کردیم، شفا یافتند. با واسطه تلفن، مسنجر و اینترنتی آنها مصلحت می‌دهیم و می‌گوییم که گیگین شخصی خود را رعایت کنند. تجربه اندوزی در شرایط معاصر خدمت‌رسانی طبی کشورهای ترقی نموده دنیا و این طبیب تاجیک امکانیت داده است که در تشخیص و طبابت بیماران موفق شود. برای پیشگیری از بیماری همگیری کرونا ویروس نو کووید 19 طبیبان تاجیک مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه با احساس مسئولیت بلند به هموطنانمان کمک اولیه طبی می‌رسانند. قبل از همه رعایت قطعی گیگینی شخصی و طلبات موجوده کفالت سالمی هر شخص بوده می‌تواند که در این سمت شهروندان باید دقت ضروری دهند. با آنها توصیه دادنی هستم که گیگین شخصی خود و اطرافیان را رعایت نمایید.
саломатии ганҷи бебаҳост ва мо бояд ба ин ганҷ ба қадри ин ганҷ бирасем. маҳмад али сафар, хуршед саид аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи нақшачорабиниҳо барои таъмини солимии аҳолӣ ва пешгирӣ аз хуруҷи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ чораҳои безараргардонӣ ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маконҳои истифодаи умум анҷом дода мешавад. чунин амалҳои профилактикию безараргардонӣ дар ноҳияҳои рӯдакӣ ва фархор гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 хиёбону кӯчаҳо ва иншооти маъмурию хизматрасонӣ бо истифода аз маҳлулҳои зарурӣ безарар гардонида шуд. ин тадбир бо дастгирии соҳибкорон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ дар тамоми деҳаҳои ҷамоати роҳатӣ сурат гирифта ҳамзамон зимни чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ риояи қоидаҳои беҳдоштӣ муҳим арзёбӣ гардид. корҳои безараргардонӣ дар ҳудуди ҷамоат ҳамарӯза гузаронида мешавад. яке аз тадбирҳои муҳиме ки барои пешгирӣ аз хуруҷи эҳтимолии бемориҳои сироятӣ дар баробари риояи гигиенаи шахсӣ анҷом дода мешавад ин корҳои профилактикӣ безараргардонии маконҳои серҷамъият ва ҷойҳои истифодаи умум мебошад. тавре гуфта шуд тадбирҳои мазкур бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятӣ амалӣ гардида сокинонро зарур аст ки аз ҳарвақта дида дар тозаю озода нигоҳ доштани манзили зист ва риояи гигиенаи шахсӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд. чорабиниҳои безараргардонӣ ҳамчунин дар муассисаҳои тандурустию маориф ва дигар ташкилоту идораҳои пойтахт новобаста аз шакли моликият корҳои безараргардонии бино ва фаҳмондадиҳӣ бо сокинони шаҳр оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ низ ба роҳ монда шуданд. бо назардошти он ки пешгирӣ беҳтар аз табобат махсусан барои бемориҳои сироятӣ мебошад риояи ҳолатҳои санитарӣ ва безараргардонӣ имкон медиҳад ки муҳити зист тозаву пок ва аз ҳар гуна вирусу бемориҳои хавфноки сироятӣ эмин нигоҳ дошта шавад. барои маҳв кардани эҳтимоли интиқол ва хуруҷи бемориҳои сирояткунанда дезинфексия ё худ тадбирҳои безараргардонӣ ба манфиати кор дониста мешавад. дар доираи тадбирҳо оид ба ҳифзи солимии ҷомеа ва пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа дар ду деҳаи дурдасти ҷамоати деҳоти зафари ноҳияи фархор бо ибтикори масъулин саҳми соҳибкорон хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолии деҳот дар иншооти соҳаи иҷтимоӣ нуқтаҳои савдо ва ҳудуди деҳа бо истифода аз техника ва таҷҳизоти лозима корҳои безараргардонӣ анҷом дода шуд. то имрӯз барои пешгирии бемории сироятӣ ду маротиба корҳои безараргардонӣ дар деҳаи навбоди поён гузаронида шудааст. бонкҳои тиббии деҳаи навбоди поёни ноҳияи фархор ба 2500 аҳолӣ хизмати тиббии худро мерасонем. ҳамарӯза аз рӯи усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳӣ дар деҳа бурда мешавад. чунин чорабинӣ бо саҳми аҳолии деҳот ва шахсони саховатпеша дар деҳаи саховати ҷамоати деҳоти мазкур низ роҳандозӣ карда шуд. дар якҷоягӣ бо аҳолии маҳал корҳои безараргардониро мо оиди ин беморӣ ба ҷо овардем ва имрӯз иқдом гирифтем ки дар дигар маҳалҳо ва шоҳрҳои аз ҳудуди ҷамоат мегузашта чунин корро идома диҳем. дар деҳаи саховати ҷамоати деҳоти зафар дар баробари нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ дорухона иншооти соҳаи иҷтимоӣ ва роҳҳо ҳамчунин бо маҳлулҳои кимиёвӣ манзилҳои сиқоматии сокинон низ безарар гардонида шуд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти зафари ноҳияи фархор 5 бунгоҳи тиббӣ 1 беморхонаи рақамӣ ва 8 муассисаҳои таълимӣ амал мекунанд. мо дар ҳама муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ корҳои безараргардонӣ гузарондем. дар 5 маҳалла то имрӯз 4 маротиба корҳои безараргардонӣ гузаронида шудааст. дар ноҳияи фархор бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чунин корҳои безараргардонӣ дар 10 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия анҷом дода шудааст. дар пайравӣ аз ин амал соҳибкорону сокинон низ ташаббус нишон дода дар беш аз 70 деҳаи ҳудуди ноҳия ин тадбирро амалӣ намуданд. бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятӣ дар ҷамоати деҳоти зафар масъулин иқдом гирифтанд ки рӯзҳои наздик боз дар 5 деҳа корҳои безараргардонӣ гузаронанд. дар ин деҳоти ноҳия дар баробари чорабинии мазкур аз соҳаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ яъне кормандони марказу бунгоҳҳои тиббӣ ва фаъолони ҷамоат гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ низ миёни аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. хабарҳои хориҷи мамлакат. дар натиҷаи боришот ва обхезӣ дар Танзания 11 нафар аз ҷумла 5 кӯдак ба ҳалокат расид. дар ҳудуди иттиҳоди Аврупо ва чанд кишвари дигари олам шиддати авҷгирии бемории COVID-19 ба маротиб коҳиш ёфта, муҳлатҳои карантин ба охир расида, аҳолӣ зиндагии муқаррариро ба сар мегирад.
созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз коҳишёбӣ бо сурати бемории COVID-19 дар кишварҳои зиёди олам, хусусан дар ҳудуди Иттиҳоди Аврупо иттилоъ медиҳад. Сарфи назар аз бекор кардани муҳлати карантин дар кишварҳои Аврупо аз сокинон қатъиян дархост шудааст ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, нақлиёти истифодаи умум ва кӯчаву хиёбонҳо аз ниқоби тиббӣ истифода бурда, фосилаи иҷтимоиро дар масофаи то 2 метр риоя намоянд. Дар Франсия аллакай марказҳои савдову хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ ва ташкилоту корхонаҳо ба фаъолият оғоз намуда, аҳолӣ рӯзгори муқаррарӣ ба сар дорад. Дар Италия низ муҳлати карантин ба охир расида, рӯзҳои наздик дари муассисаҳои таълимӣ ба рӯи хонандагон боз мегардад. Ҳамзамон марказҳои бузурги савдо, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва ташкилоту корхонаҳо ба фаъолият оғоз мебахшанд. Илова бар ин парвози хатсайрҳои ҳавоӣ байни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз ибтидои моҳи июни соли ҷорӣ ба роҳ монда хоҳад шуд. Дар Испания низ пас аз бекор кардани муҳлати карантин, сокинон ба кӯчаву хиёбонҳо баромада озодона гашту гузор менамоянд. Дар чанд кишвари аврупоӣ шуруъ аз 25 майи соли равон толорҳои варзишӣ ва кинотеатрҳо дубора ба фаъолият оғоз менамоянд. Аммо боз ҳам тақозо мегардад ки барои ҳифзи солимӣ ҳар фардро зарур аст ки қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя намояд. Дар сартосари дунё табибон наздики 2 миллион нафар гирифторони бемории сироятиро муолиҷа карда ба ҳаёти солим баргардониданд. Дар штати Морогорои Танзания дар пайи боришоти шадид обхезӣ ба амал омад. Бар асари офати табиӣ 11 нафар, аз ҷумла 5 кӯдак ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. Маҷрӯҳон ба беморхонаҳо интиқол ёфта, табибон вазъи саломатии чанде аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. Дар минтақаҳои кӯҳии штати Морогоро ярҷ фаромада, биноҳои зиёди истиқоматиро зер кардааст. Ба гуфтаи кормандони хадамоти наҷодиҳӣ, дар зери обу гил сокинон дармонданд. Аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. Аз боришоти шадиди мавсимӣ даҳҳо бинои истиқоматӣ зери об монда, сокинон маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. Гурӯҳҳои наҷодиҳӣ аҳолӣ аз офати табиӣ зарардидаро дар қароргоҳҳои муваққатӣ ҷой намуда, бо маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ таъмин менамоянд. Туғёни об дарахтони зиёдро решакан карда, ҳаракати нақлиёт ба баъзе минтақаҳои аҳолинишин қатъ гардид. Ҳамчунин хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям шуда, сокинон бебарқ монданд. Барои пайдо кардани бенишонгаштагон ва бартараф кардани оқибатҳои боришоту обхезӣ дар Танзания, кормандони хадамоти дахлдор равона шудаанд. Дар вилояти Ғазнии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон амали террористӣ содир гардид. Дар натиҷа 7 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 40 каси дигар маҷрӯҳ шуда дар беморхона бистарӣ шуданд. Бештари ҳалокшудагону захмиён кормандони сохторҳои қудратӣ мебошанд. Афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагон аз эҳтимол дур нест, зеро табибон вазъи саломатии чанде аз осебдидагонро вазнин арзёбӣ мекунанд. Тибқи иттилои кормандони сохторҳои қудратӣ, террористи худкуш нақлиёти бо таҷҳизоти тарканда муҷаҳҳазро дар назди як бинои маъмурии мақомоти қудратӣ ба кор даровардааст. Аз зарбаи таркиш бино ва мошинҳои атрофи ҳодиса зарари ҷиддӣ диданд. Дар робита ба амали мутиши террористӣ дар вилояти Ғазнии Афғонистон тадбирҳои амниятӣ пурзур гардидааст. барномаи ахборро идома медиҳем. Дар вилояти Суғ содироти меваю сабзавот вусъат меёбад. пиёзи барвақтӣ тавассути қатораҳо, зардолӯи навъҳои пешпазаки шаҳри Конибодон ва ноҳияҳои Ашту Бобоҷон Ғафуров тавассути мошинҳои яхдондор ба бозорҳои Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия интиқол дода мешаванд. дар содирот соҳибкорони вилоят нақши асосӣ дошта сабукиҳо дар роҳи оҳан ва имзои созишномаҳо оид ба долони сабуки кардашудаи гумрукӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Узбекистон, Қазоқистон ва Федератсияи Россия аз имкониятҳои мусоид ба афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. гузориши Равзалӣ Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти Суғд. меваҳои шаҳдбори боғдорони вилояти Суғд ва сабзавоти тару тоза бойгарӣ ва аз манбаъи потенсиали содиротист. аз оғози соли равон аз вилояти Суғд ба харидори хориҷӣ 22 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ фиристода шуда, ҳаҷми асосӣ 8 000 тоннаро меваи хушк аз ҳисоби ҳосили соли гузашта, 72 тонна ангур, 35 тонна лимӯ аз ҳисоби захира дар сардхона ташкил медиҳанд. дар содирот ҳаҷми асосии маҳсулоти кишоварзиро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад. пиёзи барвақтии кишоварзони минтақаҳои ҷумҳурӣ хусусан истеҳсоли хоҷагидорони вилояти Хатлонро асосан соҳибкорони вилояти Суғд ба харидорони хориҷӣ интиқол медиҳанд. ҳоло аз истгоҳҳои роҳи оҳани Тоҷикистон дар минтақаи Суғд ҳар шабонарӯз то дар 20 қатора ин маҳсулот ба Қазоқистону Федератсияи Россия содирот мегардад. ҳаҷми асосии содироти пиёз аз истгоҳи Ҷабборрасулов сурат мегирад.
соҳибкорон содиротчиён бо истифода аз сабукиҳо ва таъмини пурраю саривақтии вагонҳо ҳаҷми интиқоли пиёзро зиёд мекунанд. дар содироти пиёз беш аз 20 ҷамъияту соҳибкорон ширкат доранд. танҳо ҷамъияти маха груп дар беш аз 65 қатора наздик 4000 тонна ин маҳсулотро ба харидори хориҷӣ интиқол додааст. мо соҳибкорон иқтидом дорем ки ин содироти пиёзҳои бавақшударо ва пештар ба шаҳрҳои Россия, Қазоқистон صادرات نماییم. شرایط‌های خیلی مهم به ما پیشکش نمودند. бино ба иттилоъ қатораи боркашон дар 17-20 соат ба ҳудуди ҷумҳурии Қазоқистон ворид мешавад. суръати ҳаракати қатораҳо аз роҳҳои зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президентҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия ба имзо расидани созишномаҳои байни хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии гумрукии ҷумҳурии Ӯзбекистон ва хадамоти федералии гумрукии Федератсияи Россия оид ба ташкили долони соддакардашудаи гумрукӣ бошад, аз тадбирҳои муҳими афзоиши содирот аз Тоҷикистон ва таъмини маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия аст. дар раёсати минтақавии гумруки вилояти Суғд ин созишнома баҳри афзоиши ҳаҷми содирот татбиқ мешавад. ҷиҳати фаъолигардонии ҳамкориҳои гумрукӣ тавассути мубодилаи электронии маълумот ва баланд бардоштани самаранокии назоратии гумрукӣ нисбати молу воситаҳои нақлиёте ки байни ин ду кишвар интиқол меёбанд ду санади соҳивӣ ба имзо расонида шуд. чунин санад байни хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи гумруки ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расонида шудааст. раёсати минтақавии гумруки вилояти Суғд дар доираи салоҳияти худ ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ чораҳои зарурӣ андешида истодааст. дар афзоиши содироти пиёзи барвақтӣ кормандони гумруки Ҷаборрасулов нақши асосӣ доранд. то 18 май беш аз 13000 тонна сабзавот бо долони соддакардашуда расмиёти гумрукӣ шудааст. мақомоти гумруки ноҳияи 8 барои содироти зардолӯи тару тоза мусоидат менамоянд. ҷамъияти саҳомии зардолу ва компания ва соҳибкор Пӯлод Ашуров аъзои долони соддакардашудаи гумрукӣ содироткунандаи асосии ин меваи шаҳртбори Тоҷикистон мебошад. долони сабзи содирот ба вуҷуд оварда шудааст байни давлатҳои Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон. ба мо имконият медиҳад ки ин долони сабз меваи тару тоза дар вақти сотиш рафта расад, сифати зардолӣ нақстар меистад, чанде тезтар мошин рафта расад, ҳамин қадр сифаташ нақс беҳтар меистад. соҳибкори тоҷик Пӯлод Ашуров бо 4 ширкати калони давлатҳои Кипр ва Федератсияи Россия оид ба таъмини зардолу шартнома дорад. ҷамъиятҳои саҳомии Аривайс ва Тандер, фармоишкар ширкати давлати Кипр, ширкатҳои Розница ва Кристал дар кишвари Олтой ва шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия. ба сурати содирот сифат ва стандарт бандубаст бо технологияи аврупоӣ мусоидат менамояд. бо дастуру маслиҳатҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкори ватанӣ Пӯлод Ашуров якҷоя бо хоҷагиҳои деҳқонӣ сардхона ва коргоҳи коркарди меваи тарро бо сохти охирини аврупоӣ ба маблағи 3,5 миллион сомонӣ бо коркарду ғунҷоиши то 200 тонна дар як давра бунёд кардааст ки комплекси муосири қабул, саракунӣ, коркарду бандубаст, нигаҳдорӣ, хунуккунӣ ва боркунӣ мебошад. ин технологияи мо технологияи италиянӣ буда ҳаҷми зардолӣ бо электронӣ рақамӣ муайян мекунад. ин талаботи асосии бозори хориҷӣ аст. ин маҳсулоте ки аз фабрика бор карда шуд ё апарни гармхона бор карда шуд, ин маҳсулоти гигиенӣ тоза ҳисоб мешавад. ҳозир рақобат байни фурӯшандаҳо хеле канон аст. барои ин бояд мо ба сифати зардолӣ стандарт бояд диққати асосӣ диҳем. мо бояд соҳибкори лаёқатдор бояд ин дастгириро қадр карда ҳар чиз ёд маҳорати худамонро нишон диҳем дар давлатҳои хориҷа. дар корхона ва сардхона зардолу дар як маҷмӯи баста бандубаст гардида, агар қаблан боркунӣ ба як мошини яхтондор дар 1-2 рӯз давом мекард, бо ин усул боркунӣ дар 3-4 соат анҷом меёбад. дар ҷамъияти зардолу ва компания ҷараёникор ва ширкати кормандон дар асоси талаботи риояи гигиенаи шахсӣ ва гигиенаи ҷамъиятӣ ташкил гардидааст. ширкат имкон дорад аз 500 то 1000 тонна меваи тару тоза содирот намояд. ҳоло то 40 хоҷагиҳои деҳқонӣ барои таъмини зардолу ҳамкорӣ доранд. айни ҳол зардолуҳои навъҳои арзамаии калону лола пухта расида, охири моҳи май ва давоми моҳи июн ҳосили навъҳои дигари зардолуҳои пешпазак, самарқандӣ барвақтӣ, моҳтобӣ, бибинигорию ширпайванди тару тоза мепазанд.
қисми меваи тар барои таъмини бозори дохилӣ буда 80-90% он бояд содирот карда шавад. Аз ин ҳисоб содироти зардолуи тару тозаро аз 1,5 то 2000 тонна расондан мумкин аст. аз камобӣ бар асари садама дар пойгоҳи обкашии АНС-1 дар давраи гулу ғӯра зардолуи боғоти ноҳияи Аш зарар дидааст. барои зиёд кардани ҳаҷми содирот аз ҳисоби ҳосили мавҷуда ташкили кори ҷамъоварӣ, ҷалби қувваи корӣ бо риояи гигиенаи ҷамъиятӣ, фосилаи иҷтимоӣ зарур аст. дар ҷамъоварии мева ва содироти он дигар хоҷагиҳо кӯшиш доранд. аз 15 гектар боғи мавҷудии хоҷагии деҳқонии Хайрулло қисми зардолу пешпазаку содиротӣ аст. боғҳои мо бисёр пурмаҳсул аст, барои он ки мо чоя медорем, об фаровон аст. аз ҳамин истон мо ҳосили беҳтар мегирем, ҳам ҳосили фаровон мешавад, ҳам меваҳош калон-калони хушсифату басифат мешавад. ҳосили зардоли арзамаи калон аз ҷамъоварӣ карда истодем. дар наздик 200 гектар боғҳои дорои навъҳои пешпазаки зардолуи ноҳияи Ашт ва қисми боғоти ноҳияи Бобоҷон Ғафурову шаҳри Конибодом самараи ташкили кори ҷамъоварӣ, сара кардану бандубаст ба афзоиши содироти меваи шаҳрдбор мусоидат хоҳад кард. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, Ахбор. дар ноҳияи Рӯдакӣ то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 654 гектар картошка киш шудааст ки дар қиёс ба ҳамин дар ноҳияи Рӯдакӣ то имрӯз дар хоҷагидорон бо тавсияи мутахассисон картошкаро дар заминҳои бекор хобида ва заминҳои зери қатори боғҳо дар майдони 100 гектар иловатан киш намуданд. дар минтақаҳои баландкӯҳ низ кишти картошка гузаронида мешавад. гузориши хабарнигоронамон. имсол дар ноҳияи Рӯдакӣ дурнамои кишти картошка дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 654 гектар муайян шуда буд ва дурнамо аз нақша зиёд ба анҷом расонида шуд. кишоварзон бо мақсади таъмини аҳолӣ бо картошка ва дигар намуди зироату полизиҳо майдони киштро зиёд намуда кӯшиш доранд ки бо истифода аз техникаи соҳавӣ ва қувваи кории саҳмдорон ҳосили картошкаро дар заминҳои бекорхобида ва замини зери қатори боғҳои хоҷагидорон 100 гектари дигар кишти иловагии картошкаро ба роҳ монанд. айни замон бо мусоид омадани обу ҳаво кишоварзони ҷамоати деҳоти Чортепа дар хоҷагии деҳқонии Заргар бо тавсияи мутахассисон ба кишти картошкаи иловагӣ оғоз карданд. кишоварзони ноҳия имсол 654 гектар қидои замина картошка коридан. дар ноҳия боз 100 гектар бо тарзи иловагӣ кишти картошка ба роҳ монда шуда истодааст. дар минтақаҳое ки ҳоло дар баландкӯҳ ҳастанд ба монанди ҷамоати деҳоти Роҳатӣ, дар деҳаи Дара, дар деҳаи Мағмуруд ва инчунин дар деҳаи баландкӯҳи Султонобод, дар минтақаи Рангон ҳоло ки нав мавсими киштукори картошка дар инҷо фаро расидааст, анами кишти иловагии картошкаи 100 гектараро ба роҳ монанд. мо қарор додем ки дар он қидаҳое ки хоҷагии деҳқонӣ ҳоло истифода нашудагӣ буду боқӣ мондагӣ буд, дар байни қаторҳои боғҳо ва дар он ҷое ки қидаҳои замин иловатан боқӣ монда буд, кишти картошкаро дар ҳамаи ҷамоатҳо кам кам ба роҳ монда миқдори асосӣ, миқдори зиёдатии анами картошкаи 100 гектари иловагиро дар минтақаҳои кӯҳистони худ ба роҳ монем. кишоварзон аз доранд ки дар муҳлати муайяншуда дурнамои кишти иловагии картошкаро сари вақт иҷро намоянд. кишоварзони ноҳияи Рӯдакӣ дар истифодаи оқилонаву босамири замин таҷрибаи зиёд дошта, доир ба соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла масъалаи баланд бардоштани маданияти истифодаи замин ва роёндани ҳосили баланд талош ба харҷ дода ба ин васила ҳам зиндагии худро пеш мебаранд ва ҳам дар таъмини амнияти узуқоварии мамлакат саҳм мегузоранд. Бобокалон Аминзода ба ҳудуди Истам, мақсади мақсад, Ахбор. дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи Дарвоз авҷи тоза пайдо намудааст. сохтмони боғи фарҳангу фароғатӣ таҳти унвони Вомарленд яке аз иншооте дониста мешавад ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар он бо маром идома дорад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар ноҳияи ҳамкоронамон аз ноҳияи Дарвоз. ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон симои зоҳирии худро бо қоматафрохтани иншооти таъйиноти мухталиф комилан назарабо ва диданӣ ва ба як гӯшаи зебою дилписанди Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон табдил ёфтааст. Дарвоз аз баракати ободкориҳои бесобиқаи замони соҳибистиқлолӣ ва соҳибкорони созандааш ба як ноҳияи ободу пешрафта ва аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардаи вилоят ном бурда мешавад. бо заҳмати соҳибкорони созандаи ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст шуда сохтмони боғи фарҳангу фароғатӣ таҳти унвони Вомарленд сохтмонаш бо маром ҷараён дорад.
иншооти фарҳангӣ дар майдони 50 садияк замин дар мавзеи даштак на камтар дуртар аз маркази ноҳияи Дарвоз шаҳраки қалаи Хум қомат хоҳад афрохт ки корҳои сохтмонӣ дар зербинои иншооти дилхушии Вомарленд бо сату сифати баланд аз тарафи меъморони соҳибтаҷрибаи шаҳри Турсунзода тибқи нақшаи таризишуда марҳила ба марҳила пеш мераванд. Аз тарҳи лоиҳаи иншооти ҷашнӣ бармеояд ки ин макони дӯстдоштатарини дилхушӣ ва гаштугузори сокинони дарвозаи Бадахшон Дарвоз дар наздиктарин муҳлат мубаддал мешавад. Вомарленд дорои 5 чархофалаки сарбафалак кашида, майдони дилхушӣ барои гузораи қатора барои дилхушии наврасон, аттраксионҳои бешумор ва дигар таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ, ҷойҳои истироҳативу фароғатӣ ва нуқтаҳои фурӯши хӯроки умумӣ барои истироҳаткунандагонро дар пай дорад. Бо заҳмати меъморон аллакай манораи сарбаланди боғи фарҳангу фароғатии Вомарленд анҷом ёфта, корҳои панҷарабандии ҳудуди боғи замонавӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Ин нахустин иншооти фарҳангу фароғатӣ дар яке аз ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб меравад ки аз ҷониби соҳибкор бо тарҳи усули меъмории пешрафтаи кишварҳои ҷаҳон то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در مهلت 2 ماه پورا در باغ ذکر شده به آخر رسانیده می شود. عین حال 15 نفر ساختمانچیان به طور شبانه روزی با استفاده از تکنیک کارهای بنیادی را در پایدیوار انشاءات دلخوشی وسعت بخشیده، کارهای بتون خوابانی را روزهای نزدیک به اتمام رسانیده به وصل نصب تجهیزات و لوازمات داخل باغ کار میگیرند. از جریان کارهای ساختمانی برمیاد که تا مهلت پیش بینی شده اولین باغ فرهنگ و فراغتی وامرلند در مرکز ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان با چنین طرح حاضر زمان در خود را برای ساکنان مرکز ناحیه درواز باز خواهد کرد. صاحبکاران سازنده ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه الهام تازه گرفته این تشبث سازنده رهبریت عالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان را سرمشق کاری همروزه خود قرار داده در آباد و نظرآباد گرداندن محل زیست خود از خود حصه ارزشمند میگذارند. در پرتو تجلیل جشن مقدس کشور 30 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه درواز که عبارت از 97 انشاءات را در بر میگیرد تا به امروز 57% نقشه طرحریزی شده عملی گردیده است. بعد مورد استفاده قرار گرفتن وامرلند به یک گوشه میهن حسن دیگر ضم کرده از جانب دیگر در تامین نمودن ساکنان ته‌جای با شغل دائمی مساعدت می‌نماید. بیننده‌های گرامی چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. خیر تنشیط و خانه آباد باشید.